kan long jingkurku ko bakrau kinong rep kathan chongsha per kishnong hakamau ko raw CNRD block hi brokaway marshan shnano ikayo hakani kishnong hakamang penut ko bolong nrupsan lak tangka haka arfu artre gulber ajar fuar UMLA kamau kon raw ba bantai dor lengdo ubadairu menteri sarkar jela badikmi ikatrat kamrep lalai banbu imonongrim kum kadak bersedang shnano yakani kayo yakamang tangka banchna yakani kayo labai de North Eastern Council katasan paulak tangka bat khatsan lak tangka na Meghalaya Basin Management Agency palabu thong man pendap eka hapo lai benai habakran ku mukong sang ba bantai dor lapan pau ke chingmil ti ban ladep kani kayo kinong rap kinyo ni di thiet ban penya yo ki marap chungki hagani singi lai don langru video ko magro ba LT taryang bala penya ji chingelang ba AS shooting deputy director MBMA ke officer nak agriculture ba horticulture ke officer nak basin development ba olet kharsono sodar snong choksha lembat ki pajba no snong ba balai nijiet ya jongsha banchna ya woi ga farmers market balai nijiet ya jata banchna ya farmers market ba ekspor ba menchua orang jata perang na develop improvement dia ya de yo hapo hantai hapo yo rena hapo mau hapo yo kata yo ba la nana ba shi ila sudah improvement pen itanat dia Henry kini apa kayo dari jikmu ke jongi berisnai di kayo apa rikasi janjian baca garis. Kalau empat kuno banang yarak yang dinongrak di jongi. Kini daong kayo, kibeli jongi daong kayo, rambut kayo sudah berat di kamar mata sudah rak itu kata kayo. Henry kayo kemudian jimut hadu berkata, hayo kini kedua perlok perjalanan. Hayo binyo jintet dot nang mentagi jintet kampu joki ba kayo lu kali gawai pak kabawan ra ngan itu di jimat toy yang ngipung kinong sosno kani ka farmers market ba kini ku jongi kalau berbesok ya kinong rat jongi ba ko juga por ba plena pelinti kinong rat jongi hawe nang menta bande di marat jongi Kajongsha ni Islam kemudian bok, kecetak ni Islam kemudian bok, banyo ini namar yang kejongi kesorkan milada jik dawa senu bersnai. Masuk komen bahwa konstitusi itu, beliau menolak asli dia. Bahwa katakan kejongi katakan berang dondam begini dia namar bagi nanti katakan berang dondam dan izin sabin. How we able to development. Henry mga juhon na tutusi ko bernikong. Bala na apa siya kataw. Ka objective at principle ka yung mga ni. Bangan manra ya kayo kawan. Bangan manra ya development. Kata kayo ko kung saan. Banmoy niya kajing mudur bagajing haray haranay. Kanina lang kayo ba? Mada sukumat habang doon na rin nagkakamat na niya. Bahkan ini kalau dia gawai, kalau besar kita mahu ham di sini. Bahkan next time, bahkan ini kayu, kalau ini setai, no mentah cecet, lepai bawa menaruh. Kerja sisa, kayu, jom kerja kerman, jom kerja senang jom sahabat nakani, senang juga nama macam. Nanti tangguh ini kuat benong ibat. Baladang iladap senaya kayu. Bangin bu yang kata market committee, nak benda kepikiran jopi mungkin orang. Umday ko siya ang gayong ni Suwan Brando kay Borok ni sumali uri ka, ngilang kang yang kekun yang suwan. Kata ni kabudang bahang ini bentuk rupa. Balasan na sisni ni siya kadokti ni siya kano kanong posisyon. Handai kayo mo ipi nga pa sumar lang ba nga pa ditoya. Kayo pagyan lakaray lupa ang lupa niya. Kayo pagyan lakaray lupa ang lupa niyo na. Takay lupa ka. Kayo mong ipi na benda kipay ba ba't na benda kinongrat kijongi. Nakalang kijongi. Nakalang department kijongi ka agriculture nilalit sibon kikibro. Banyarak mengerti ya kinongrat kijongi. Manangani nalap berpas ako assembly yang bercak kabangin hit yang kali sa kuba aspa teli bersupport yang 1917
Nina pungguni kikali bagi nyerap na kumanta inongrat kijongi. Lagaw inongrat jongi uwai kali berpikir yang amarat namne sapoyo kesongdor katan spakan ka. Daka kami kijongi kalau masih. Kata kali di kuat jongi berpenduncu yang kikali. Supporting baiknya na kumanta bagi aja warna iman sebat. Bat kanya kali di penangkam inongrat kijongi. Bat next kalau kejimata. Kesorka jongi kalau kesorka berpek cita nalabenta kinongrat kijongi. Shibur kiri kiba nilapusyan ban purata banyak lagi kinongrat jongi. Dapat kuat balongi piende ngamtep kanongrat kiba sutu angi ngamtep. Hendai ngaso sarang balongi pi. Badai mentar tem kabaka department jongi agriculture department. Banglayo dan constitute ya food and processing banglayo nakajong dari paman nado mencuali inshallah di bantan gani hanai na sulingo bangima makani dari belum very important nakabenta kuno menginap di nomor kijongi nomor kani department dari food and processing dari nakabenta menginap di nomor kijongi bangin sinari ini mini food processing kamtam kumusyarat ni kathan kijongi kini perishable item kiso kipan ibangin ni nomor jongi nakabenta bikin aksu jaga jongi onam hagway dari berkakam kalau kita kini kayo hone songdor borok nreo kusanla engka sanpona naganisi bat khasanla napo ke business development kalau nreo kusanla mau tiga yo kabala syarhiba kabala biasa